Ratason I Raven Fadiko Sapa kulota Ala yeno za wande Oh mama Wafadiko Fena nga lafu vidimpe na nga timeti me minjujo Mi akta isa namda Ande tati vala zati wende nga nwadalanga Sana katika mnana tati meti fenga ye kolashi Tuka tangu chika Kara kare tara fadiko Si meti tonda vola mode Tonda vola mode Si meti tonda vola mode Tonda vola mode Basta come puti yatananga Tonda vola mode Nawa tsara tsara velo ntenga ntsikaza Tonda vola mode Ade ane ade pa 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 Sela ano mila vola Leno mtuka tangu ntsika za Kaya sawam telefone Reglek problem transfere Kwa mino la monek Site kumidala no bebe Ande tati vala zashi wende nga nwadalanga Sana katika mnana tati meti fanye kolashi Tuka tangu ntsika Kara kare tara fadiko Si meti tonda vola mode Tonda vola mode Si meti tonda vola mode Tonda vola mode Basta come puti yatananga Tonda vola mode Nawa tsara tsara velo ntenga ntsikaza Tonda vola mode Si meti tonda vola mode Tonda vola mode Si meti tonda vola mode Basta come puti yatananga Tonda vola mode Nawa tsara tsara velo ntenga ntsikaza Tonda vola mode Ade ane ade pa 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 Vola be Indesco mudi Vola be Uma vita saison Vola be Indesco mudi Vola jam Vola be Vola gasariani Vola be Amia pano Vola be Sako fa mudi na savanda fi Sika mi soma hero Hoantsika zay fa niara-niasa taminay ary zay mbola te hiara-iasa aminay amin'izao ty niova ny numéro tsika ka ity ny numéro vaovao izay afahagna mivantagna amikaiky zay mivantagna ny Orange dia 037 92 135 26 podiko ndraiky 037 92 135 26 tsy diso anjara amizegny moa ny Yas na Telman fahaizany maro azy 034 08 303 32 podiko ndraiky 034 08 303 32 igny zegny ny contact mivantagna mandeha raha ohatra anao te hiara-iasa aminay surtout an'izay fa niara-niasa taminay hatramizay merci